Acts 24 and verse 24 this morning. Acts 24, verse 24. Kung nanasa, amen? Tanaman niyo paliw para sa pagbasa pulong sa Diyos. Acts 24, verse 24. Acts 24. Actually, basa na to 24 ug 25. English na nabasay kaduha. Acts 24, verse 24. And after certain days, when Felix came with his wife Drusilla, which was a Jewess, he sent for Paul. Unsay Jewess? Babae nga Hudeo. Which was a Jewess, he sent for Paul and heard him concerning the faith in Christ. And as he reasoned of righteousness, temperance, and judgment to come, Felix trembled and answered, Go thy way for this time. When I have a convenient season, I will call for thee. Unsay pasabot sa season? Time lang. I-translate panahon. When I have a convenient season. If I could put that in common Filipino English. If I have a time. Diba? By the way, that's incorrect grammar. It's if I have time, not a time. But anyway, 24 sa Bisaya. O human sa pila ka adlaw, sa diha nga si Felix miabot uban sa iyang asawa nga si Drusilla, nindong adlaw. Kung nako is lain anak, Drusilla na siya. Nga si kababaeng Hudeo, iyang gipakuha si Pablo ug naminaw kaniya may tungod sa pagtuo diha ni Kristo. Ug samtang siya nangatarungan, lalom na, nangatarungan, may tungod sa pagkamatarong, sa pagpugong, ug sa paghukom nga moabot. Just a side note there, pagpugong, meaning self-control. The English is temperance, magpugong ka sa imong mga gana. The Romans, naidakong kulang sa Roman culture sa pagpugong sa gana. The Romans were very, what's the word I'm looking for? Excessive in their habits. Dili sila mukaon gamayra, mukaon daghan. The Romans are the ones, magkaon sila hangtod magsuka, dayon mubalik pa dayon mukaon. That was Roman culture. Dili mo inom gamay, mahubog yun. That was Roman culture. What's the word for that in Visayan? Excess. I forgot it. It starts with a P. Patuyang. We just talked about that a couple days ago. Patuyang, nagpatuyang. So it's just a side note there. He was a Roman. And Romans were known, nailhan sila para sa pagpatuyang. Can I say it that way? They were known for excessive gratification of fleshly desires. Okay, padayon. Ug samtang siya nangatarungan, may tungod sa pagkamatarong, sa pagpugong, ug sa paghukam nga moabot. Si Felix mikurog. Si Felix mikurog ug mitubag adto sa imong dalan niini nga panahon. Sa diha nga ako adunay hamugaway nga panahon, ako mopatawag kanimo. Kinsa nakasabot sa pulong hamugaway? Kinsa nakasabot hamugaway? Dili common hamugaway? Okay, let's try that again. Daghang taon naglantaw sa mga bata. Kinsa nakasabot sa pulong hamugaway? Hamugaway. Kinsa wala kabalo hamugaway. Okay. The English word is convenient. Convenient means sayon ug comfortable. The idea of hamugaway is Brother Julius' words were peace of mind. Kalma na sa hunahuna. Diba? Walay dakong stress. Just comfortable na ko. Sayon na ang kinabuhi. Okay. Hamugaway. Is haya-hay anything close to that? Haya-hay do sama sa hamugaway. Relax man. Okay. Tell my message this morning, just 3 words. Just 3 words. While you wait. Are you listening this morning? Samtang ikaw maghula. While you wait. Magampo na ta? Dayon ko mo makalingkod. Heavenly Father, thank you for your goodness to us. Thank you for your blessings on our church. Thank you for our folks who are here. Lord, I pray, God, that you'd bless the service this morning. I pray you'd fill me with your spirit as I preach. God, please work in hearts. Lord, if there is someone here who's not saved, I pray, God, you'd speak to their hearts this morning. Show them their need of salvation. Help them, Lord, not to have a false assurance, trusting in the wrong things. But Lord, help them to know for sure
that they're on their way to heaven. Lord God, would you bless the message, fill me with your Spirit as I preach. I pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Diyan sa panahon nga si Jesus o mga apostole kinabuhi, ang nasod nga naghari, nagdumala sa kalibutan, maong nasod sa unsaman. Rome, the Roman Empire, nagrule, nagdumala sa kalibutan, most of the world, all around the Mediterranean Sea, and of course, Israel also. The Jews hated the Romans. Ang mga Hudeo nagdumo sa mga Roman, sa English, they hated the Romans. But during that entire time period, it was the Romans who ruled them. Ang mga Roman ang nagdumala, naghari sa nasod sa Israel. They didn't have their own king. Roman governors ruled their nation. It was the Roman Emperor Caesar Augustus. Siya ang naghimo sa sugo nga ang tibok kalibutan kinahanglan, what's the word, mabuhisan. All the world should be, it's okay, just cover it up, it'll be out, we'll give it back later. Just ibutang kapelarong dili malupad. There we go. Salamat kayo. Do this for me. Take all the psalm books, close them, and turn them around backwards so the wind's not blowing and open. The wind's coming from that way, right? Asagi ka ng hangin. Dito ra. All right, so turn them around backwards so the binding's on this side, arong dalit malupad ang mga pages, okay? Sometimes that's kanang ang butang. Kung open air ang building, usay kusaw ang hangin, magsimba tagyapon. And wala sila aircon diya sa panahon ni Jesus, okay rata. It was the Roman Emperor Caesar Augustus naghimo sa sugo ang tibok kalibutan kinahanglan mabuhisan. Is it mabuhisan or buhisan ra? Mabuhisan. All the world should be taxed. Luke chapter 2. What was the result of that command? Si Joseph and si Mary nagbiyahe ngadto sa lungsod gitawag Bethlehem. Diba? So because of a Roman emperor's command, God used that so that Jesus could be born in Bethlehem, sumala sayang saad sa Old Testament. Of course, kitang tanan kabalo, ang mga Romans sila ang naglansang si Kristo diya sa cross. Ang mga Romans, ang mga tao nag-crucify ni Jesus Kristo. It was the Roman governor Pilate who condemned Jesus. Siyang naghukom ni Jesus nga si Kristo mamatay. Samtang si Paul nagbiyahe o nagwali sa daghang lugar, nagalakaw siya diha sa mga dalan, diha sa mga karsada nga gihimo sa mga Romans. O sa diha si Paul gidakop, gi-arrest siya. Sa diha nagtindog siya atubangan sa maguhukam. Kinsang maguhukam, usa ka Roman. A Roman man by the name of Felix. He was the governor of the land of Judea, the nation of Israel before, pero wala na sila ilang kaugalingon nasod. They were like a province of Rome. He controlled sila sa Rome. And the Romans chose the governor over the entire province of Judea. Si Felix lahi siya sa daghang lain Romans. Nakasabot gyud siya sa culture sa Hudeo. Kay naminyo siya sa Jew. Ang iyang asawa, iyang ngalan si Drusilla, ug Hudeo man siya. Ug dugay kayo si Felix nagdumala diha sa province of Judea. Familiar siya sa pagtuo sa mga Jews. Familiar siya sa ilang balaod, sa ilang Diyos. Ug para sa ako, sa akong hunuhuna, sayang kasing-kasing kabalugyod siya nga ang Diyos sa mga Hudeo maang tinuod Diyos. He knew he was the true God. Og sa diya si Paul nagtindog atubangan ni Felix para sa iyang kaso. Si Paul nagtindog atubangan ni Felix the first time. And Felix had the opportunity for the first time in his life to hear the complete truth. Ang mga Hudeo nagato sa balaod sa Old Testament, but they did not believe that Jesus Christ was the Messiah, ang manluluwas sa kalibutan. So when Paul stood before Felix, sa first time sa kinabuhi ni Felix, nagato siya sa kompleto nga kamatuoran kabahin sa tinuod Diyos. Gitawag Jehovah sa mga Jews. Look with me if you would again at verse 24. Paul had already stood before Felix. Dayon si Felix nagtawag ni Paul pag-usab aron maminaw kaniya. Look at Acts 24 verse 24.
And after certain days, when Felix came with his wife Drusilla, which was a Jewess, he sent for Paul and heard him concerning the faith in Christ. Iyang gipakuha si Pablo ug naminaw kaniya mahitungod sa pagtuo diha ni Kristo. He heard him. Naminaw siya ni Paul. Salamat sa Ginoo, kining daotang governor, kining tao, kining Roman nga, this man who believed in many gods, buot siya maminaw sa gospel. Ready na siya, maminaw, interesado siya, magado. Bisan gamhanan siya, bisan dato siya, kabalo siya na bakante sa iyang kinabuhi, sa iyang kasing-kasing, na kulang sa iyang kinabuhi. And may I say, every person in the world, ang tanan tao sa kalibutan nga, wala pa naluwas, na bakante sa iyang kasing-kasing. Na kulang sa iyang kinabuhi. O sila ang kalibutan magsulay mo gamit sa ilimnon o mga visyo ang pagsugal o ang lain-lain visyo basin ang kwarta or ang bisan ng pamilya magsulay ang kalibutan mo gamit sa daghang butang mo puno sa bakante pero dili mag-work. He knew something was missing. So nagtawag siya ni Paul balik sa iyang courtroom aron maminaw kabahin ni Jesus Kristo. Even though, watch me now, bisan na siya kwarta, bisan na siya gahom, bisan na siya respeto sa tao, ganahan siya makakataon sa kamatuoran. Ganahan siya magadungog. You listen to me very carefully. Napay tao karon sa 2023, nga sama ni Felix, buot sila maminaw, interesado sila makadungog sa gospel. There are still people today, God has worked in their heart, and they want to know the truth. And listen to me now, you don't know who they are. Kabalo, kini ang atong problema. Kita mo lanto sa tao, kita ta mauswagong gyud siya sa iyang negosyo, or dato gyud siya, or gamahanan siya, or bright kayo, dakong yung education, and we think, dili gyud siya interesado sa kaluwasan, wala ta kabalo. Maghukom ta sa tao, pinaagi sa ilang position sa kinabuhi, pinaagi sa ilang kwarta, pinaagi sa ilang education, but you don't know whose heart God has been working in. Maulaw ta, magsulay mo share sa gospel sa mga maestra, sa mga maestro, sa mga government employees because we think dili interesado sila. Si Felix interesado gyud. Ang Diyos nagalihok diha sa iyang kasing-kasing. There are still people today who want to be saved. And watch me now, syempre, we should always take the gospel to the poor. But we should also take the gospel to the rich. We should give a tract to the rich people just like we give a tract. Oh, maulaw ko. Ikaw ang naikamuturan. Basin siya ganahan mahibalo. We shouldn't judge people by their wealth. We shouldn't judge people by their influence. God had been working in Felix's heart. How do you know? Buot siya maminaw. And no one is ever interested in the gospel unless God has been working. Wala tao interesado sa gospel kung Diyos wala naglihok diya sa iyang kasing. Pastor Mike, how do you know that? Go with me to John chapter 6 verse 44. John chapter 6 verse 44. Sa atong natural nga magsasalang kahimtang, dili interesado ta sa bisan unsa kabahin sa Diyos. None of us would be interested in God or salvation except that God worked in our heart first. John chapter 6 verse 44. Kung nasa amen? No man, si Kristo nag-istorya dali, no man can come to me except the Father which hath sent me draw him. And I will raise him up at the last day. Walay tao nga makaduol kanako gawas ko ng amahan nga mipadala kanako magadani kaniya or magabira kaniya o ako mo banhaw kaniya sa katapusang adlaw. Now don't misunderstand me. Don't misunderstand me. I am not saying that God only draws certain people. Nope. I believe every person at some point sa iyang kinabuhi, ang Diyos maglihok sa iyang kasing-kasing. Because the next verse, I didn't put it in my notes, the next verse says, as it is written, they have all, I can't remember the wording, but it says God has, nawala yun. Let me look at it. Aron sakto yun. Maglantaw ko. What was the chapter? What's ang chapter? John what? 6? John what? John 6:44. I want to read it because I'm going to mess it up. Just for the record, we're Baptists. We don't believe in Reformed theology. We're not Calvinists.
We don't believe ang Diyos nagpili, siya maluwas siya dali, so ako maglihok sa iyang kasing-kasing dali ko maglihok sa iya. We don't believe that. That's not Bible truth, okay? John chapter 6, what verse were we in? 44, thank you. I covered my notes. 44. No man can come to me except the Father which hath sent me draw him, and I will raise him up at the last day. It is written in the prophets, and they shall, who? All. They shall be all taught of God. So kinsa, how would I say it? Kinsa madani sa Diyos? Who is God drawing? Tanan. Tanan. Different times, different ways, but God is calling all men to salvation. The Bible says in Acts, He commandeth all men everywhere to repent. Not meaning repent from sin, aron maluwas, meaning repent of your unbelief, believe in Christ so you can be saved. Everybody, He's working in hearts. But what I'm saying today is we don't know, wala ta kabalo, kinsa, I don't know how to say that. I'm going to say it in English. We don't know whose heart God is working in. That person, maulaw ka mo hatang niya sa track. Basing negosyante, basing na tao, ikaw mag-muato sa iyang lugar, mo palit sa iyang shop or bisan unsa. And you think, oh, dako ang iyang kwarta, dali siya interesado. Basing diya sa iyang kasing-kasing nang hinaot cute siya nga na tao mo hatang niya og track. Basing maulaw siya, maminaw sa gospel, at tubangan sa iyang mga trabahante, pero kung mauli siya, basaw niya. Okay, perfect illustration. Diya sa barko, na ako sa higdanan sa babaw, sa ubos, na babaye. And niyang ngalan si Jessica, ang giyatag niyang track. Then later, niyato ko sa canteen, nasya dito sa canteen. And I said, ikaw ba, nagbasa sa basaw na akong giyatag nimo? She said, unya lang, kumubot ko sa balay. Kay stricto kayo akong igsoon, mahadlo ko kaniya. Siya said, kung ako muuli na, dali siya makakita, mubasa ako. You know, there's a lot of people like that. Nagsulay ko, nagsangyaw kaniya kabayan sa kalawasan, og interesado siya, pero kanuna siya naglantaw sa bintana, mahadlo ko yung igsoon, mubot, ikan sa taas. Dayon, I find nag-stop ko, tungod kulba siya. Pero samtang nag-share ko, nakurog siya. Tako ang conviction. Pero mahadlok siya, ang igsoon mobot. Strong Catholic ang iyang igsoon. Pero, kung mobot mo uli siya, mabasa siya niya ng papel, interesado siya. You don't know. You don't know. Give a track to everybody. Hatagi ang tanan, o us ka track, wag kagabalo sa ang Diyos naglihok. Let me see where I'm in these notes. Pasing maulaw imong silingang mangutana pero naglaom siya nga ikaw mo invite niya sa simbahan. Pasing ang tao magpagkarong inong nga strong Catholic siya pero basing dili kayo, basing nagtago ra sa iyang kaadlok na wala siya naluwas. You don't know where God's been working. Surang hangin. Do you know what? I'll put you away. Dili na ko kinahanglan. Alright, there we go. Si Felix, dili morag siya interesado, pero interesado siya. Now look with me at verse 25. Salamat sa Ginoo nga si Paul, dili mahadlok mag-share kaniya. Acts 24 verse 25. Kung nasa amen, balik na ta sa Acts. And as he reasoned of righteousness, temperance, and judgment to come, Felix trembled. I just saw that yesterday on the boat. Siya nagyang, bugnaw ko. Dili ka na ang rason. Wala siya nagkuraw hagtod, nag-start ko nagsangyaw kaniya. Why labot ang kabugnaw? And as he reasoned of righteousness, temperance, and judgment to come, Felix trembled and answered, Go thy way, for this time, when I have a convenient season, I will call for thee. Ug samtang siya nangatarungan, may tungod sa pagkamatarong, sa pagpugong, sa paghukam, nga moabot, si Felix mikurog. Samtang si Paul, hinay, nagpasabot. Careful kayo, nagpasabot kabayin sa rasong ang tao kinahanglan maluwas. That's what that is. Righteous, what are the three words it uses right there? Righteousness, temperance, and judgment to come. What he's saying is, kini ang rasong nga ikaw kinahanglan maluwas. Kabalo ka, dali ka matarong, wala ay matarong, wala bisan usa. Dahil yung nagasturi kabayin sa pagpugong, si Felix kabalo, wala siya pagpugong sa iyang gana. O ang paghukam moabot pa, si Felix nakabalo sa iyang kasing-kasing na paghukam padulong. And as Paul logic and reasoned and explained, for the first time in his life, Felix felt something and it wasn't comfortable. It's called conviction.
Ang Diyos nagduot kaniyang balang espiritu, naggamit sa mga pulong ni po, arong nagduot yun. He felt that pressure. You ever felt that pressure from sa balang espiritu? O magsulay ka, maglikay-likay. Tinood ba? Dali comfortably. And the pressure comes down. That's what Felix was feeling. This powerful man. Kung ganan siya, makasulti siya, patay na. Kung pwede siya mo patay ni po. Basing delay, Roman gyud siya. But you understand what I'm saying? Dako gyud ang gahom. Dako gyud ang gahom. Pero kining gamhanang nga tao, nag-rule sa tibok nasod sa Israel. Nagkurog siya. Tungod sa pressure sa Ginoo. You ever felt the pressure of the Holy Spirit? Kusgan gyud siya, di ba? Makakawa siya sa tanan mong kalinaw. Dili makatulog, dili makapokus sa imong work, dili makapokus sa imong eskwela, di ba? Nag-experience ba? Dili ako ra. It's miserable, miserable gyud ang conviction. He was under conviction. Wala gyud siya nakabati niya na sa sukarin, sa kalit lang, dali sa comfortable, sa kalit lang nagbati siya, kinala ko mulayas. As Paul preached, Felix trembled. Kabalo siya si Paul naging sa kamatuoran. Kabalo siya nga kinahanglan siya maluwas. You listen to me. Then he made the biggest mistake of his entire life. Kabalo siya kinahanglan siya maluwas. Dayon maghimo siya sa pinakabuwang na decision sa tibok kinabuhi. Naglaya siya. Naglikay siya sa conviction. Look at verse 25. And as he reasoned of righteousness, temperance, and judgment to come, Felix trembled and answered, "Go thy way for this time, when I have a convenient season. When I have a convenient season, I will call thee." Sa diya nga ako adunay hamugaway nga panahon, ako mo patawag kanimo. Felix was used to being in control. Naanad siya nga makakontrola sa tanan. Diba? So what does he say? Kung nakoy hamugaway na panahon, kung nakoy tsansa, kung comfortably na ako mo patawag para nimo. I'll decide when I get saved. Dili ka. Dili ang Diyos. Ako lang mag-decision. But you know what he was doing? Nagalaya siya gikan sa conviction. You listen to me. The worst mistake you will ever make in your life is to run from conviction. Conviction is your best friend. Ang conviction mo, ang imong pinakasun nga higala, ang Diyos mo gamit sa conviction nga magpa-change sa imong kinabuhi. Aron mas mayo imong kinabuhi. But dili comfortably ta sa conviction, di ba? Di ba? Unsa may tabo kung ang tao nagadungo sa mensahe, dili sila ganahan. Sunod simana, mangita sila sa alibay, aron dili mo balik. Tinod ba? Maglikay-likay ko sa conviction. Almost like ang Diyos wala kabalo sa kagapuyo. Sama ni Jonah, magtago ka. ang Diyos kabalo sa mangka, Jonah. But we avoid church aron makalikay ta sa feeling, sa conviction. Pero makaikyas ka sa pastor, dali makaikyas kikan sa Diyos. Siya mo sunod nimo. But Felix thought, I can run. I can get away from this. Makalikay ko sa conviction. You listen to me. When you feel conviction, you will never, are you listening? You will never have peace again until you do what God is telling you to do. Mawalak yun ang imong kalinaw. Nainom ko nagastory ko sa Batanon. Young man. Long time ago, nag-surrender siya mahimong magwali. Dahil nag-backslide yun siya. Ibalik sa kalibutan. Sud na ang iyang kinabuhi. Ako nagyong kaniya, I said, kitawag na ka sa Ginoo magwali. Ang Diyos, magkukod ni mo hangtod mamatay ka. You will never escape the calling of God. But Felix naghunuhuna, makaikyas ko, kumulikay ko sa pulong. Dili na makadungo sa pulong ni po, comfortably na ko. Now, I'll bet he went out of the hall and found a bottle of wine.
Nga naman, kung mahubog, wala na discomfort. Diba? Oh, Pastor Mike, I don't drink. Oh, but we walk out of church and pull out our cell phone, aron malimot. Dali yun malimot sa mensahe ni Pastor Mike. Facebook lang. Why? Maglayas ka gikan sa conviction. He ran. Naglayas siya. Kabalo siya, kinahanglan siya maluwas, but he said, go thy way. Oh, he didn't need to get up and go away. Na siya gahom. Pahawat. Get him away from me. Take him back to the jail. He ran from the conviction, and here's what he said. When I have a convenient season, dili karon, unya lang. Isn't that exactly what Christians do so often? Dili ba ka na ang atong kinaiya? Ang pastor mo tindog mawali, magbati ka sa conviction, maglingkod diya sa imong lingkuranan, maghawid na lang, hapit na human ang mensahe, hapit na. Kaya na ako. Dayon mo but ang invitation o magdiretso ka sa CR. Tinood! Do you think your pastor doesn't know what's going on? Naglayas ka! Makahula ka 5 minutes. Dili ka gana mo ani dire, sumutinggo ka. Si Pastor wa kabalo. God says, kinyang decision, kinahanglan himoon nimo, and you say, di karon Ginoo. This is not a good time for me. And God says, it's a good time for me. Do it. Have you ever told God, wait? Nagsulay ba ka niyana? Sunod na lang Ginoo. Sunod, dili karon. Oh, kabalo ko kinahanglan ko mabasa sa Biblia, pero sunod na lang. Kinahanglan ko, kabalo ko, dapat ko mo hatag sa mga tracks sa tao, pero maulaw ko karon, sunod na lang. Kabalo ko, dapat ko magsangyaw sa akong igagaw, sa akong igsuon, sa akong mama, sa akong lola. Kabalo ko, dapat ko magsangyaw kanila. Pero dali karon, sunod pa. Maghula ko para sa hamugaway nga panahon. I got news for you. That time never comes. Are you listening? He said, unya na lang. Di karon. God said, get saved now. Felix, kinahanglan ka maluwas karon. Iyang gisulti kung nakoy panahon. Kung nakoy hamugaway nga panahon. And then Christians do the exact same thing about following Christ. Ang Diyos mag-convict sa kasing-kasing. O kita mo, so dili pwede karon Ginoo. Oh, waka kabalo. Kabalo ba ka sa akong schedule? Wala siya kabalo. Siya mo, nakay-schedule, nakay-plano, I'm sorry, wala ko kabalo. Palihog, ipasabot na ko, unsay mong schedule. Okay, so basing, dili karon, basing Tuesday lang? Ako, nako vakante sa Tuesday, ikaw ba? Okay, kanara. But that's how we act. Kana nga, itong kinaiya, dili karon, umabot pa. And we wait, and wait, and wait, and wait, and wait, and wait, and die. Ako mo lagad sa Ginoo sa umaabot, sa umaabot, sa umaabot, sa umaabot, sa umaabot, sa umaabot. Oh, puti na akong buhok. Wrinkle na akong panit. Naay mga anak, kung mga apo. Umaabot gyapon. Are you listening? Dili ba ka na ang kinaiya sa tao? I don't have time right now. Napay lain buhaton karon. We wait. Are you listening? We wait. We tell God, not now. Felix said, dili karon ang Diyos na ginong kinahanglan kang maluwas karon. Get saved now. And Felix said, ugma. God said, get saved now. And Felix said, sunod na lang. God said, get saved now. And Felix said, kung naakoy hamugawa nga panahon. When it's good for me. Can I ask you a simple question? What is God telling you to do right now and you're telling God, wait?
Unsay gisugod nimo kanimo sa Dios karon. O ikaw nagatubag kaniya. Unya lang. Sunod na lang. Dili karon. Dili comfortably ko karon. Paminaw, dili ka comfortably hangtod ikaw mo tuman. I'd like to make 4 statements today and we'll be done. Dili ko madugay. You ready, Let? While you wait, samtang ikaw maghula nga mutuman sa Ginoo, samtang ikaw mosulti kung nakoy time, how many times you go sorry? Kanang kumuvay nimo sa among simbahan. Kung nakoy time, o kitang tanan kabulod, dili gyud sila mo kuha og mayong time. Ang yawa, the devil will make sure there's never a good time. I'd like to make 4 statements. There's something God wants you to do. Naay butang Dios kana himuon nimo. Unsa man kana? 4 statements. Statement number 1. While you wait. Just put while you wait right at the top so you don't have to write it 4 times. While you wait, ... While you wait. For Gillette. Number 1. You are disobeying. That's what I said in Sunday school this morning, I think. Samtang kita maghula nga mutuman sa Ginoo, kana nga panahon, in that time, masukihon ka sa Ginoo. While you wait, you are disobeying. You can call it whatever you want. God calls it disobedience. When God commands you, nag-expecto siya nga ikaw mutuman karon dali ugma. Kung ikaw musugo sa imong anak, kinahanglan ka maghugas. Dayon, sunod buntag, mulang tao ka, hugaw gyapon. Ako nagsugo nimo. Oh, kabalo ko, pero nagplano ko ugma pa. Nagatuman ba siya? But don't you do the same thing to God? Dili pa tama mo sa pareho sa Diyos. You are disobeying. Number 2. While you are waiting, the devil is working. That is number 2, right? Wala ko naglanta sa notes. While you are waiting, the devil is working. Go ahead and turn that around. Samtang ikaw maghula, ang yawa nagalihok. What is the devil doing? If you say, dili kaniyang mayong panahon, the devil will make sure there is always a new excuse every single day. Okay. Right now, you're thinking of something God wants you to do. Diba? Matag panahon, ikaw magsulti, umaabot pa. Kumubot ka sa umaabot, nagyapon ng lain alibay. Tungurang yawat, nagalihog yapon. If you are allowing circumstances to stop you from obeying God, you will never obey God. Number 3. While you wait, your heart is hardening. Samtang ikaw nagahula, ang imong kasing-kasing magagahi. The Bible says, I think it's in the book of Hebrews, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. Now, disobeying God, is that sin? Salat ba kini? And what does sin do? Magpagahi sa imong kasing-kasing. Now you listen to your pastor. I'm going to say something very important here. The longer you wait to obey God, the harder it becomes. Kung mas dugay ka mutuman, mas lesod man. Mas sayon mutuman sa Ginoo karon kaysa ugma. Ug mas sayon ugma kaysa sunod. Ug sunod. The longer you wait, the harder your heart becomes. Ug mas lesod na gyud mutuman sa Ginoo. You think, kinahanglan ko mag-share sa akong auntie, tigulang nagyud siya, nahadlok ko nga mamatay siya. Sunod si mana lang. Mas lusod, sunod si mana. Kinahanglan ko mabasa sa Biblia, pero mas sayon mag-Facebook ra karon. Mas lusod, sunod. Mas lusod ugma nga mabasa sa Biblia. While you wait, you are disobeying. You can call it anything you want. God calls it disobedience. While you wait, the devil is working. While you wait, your heart is hardening. And number 4, while you wait, people are dying.
Samtang ikaw maghula, I always forget the word for dying, or dying. Padulong sa kamatayon, but there's a word for it, but I always forget it. Nalimot yun ko. 2 words, nalimot yun. Nasabtan ninyo, dying, padulong sa kamatayon. Samtang kita maghula, ang mga tao padulong sa kamatayon. Hey, young people, samtang ikaw maghula, mulagad ko sa Ginoo sa umaabot. Na mga tao nga kinahanglan maluwas karon. Dali ko magsuling karon si mana, sunod na lang. Pero what about the people who should have gotten saved this week? Ako si Brother Julius, nagkaila sa tao dito sa Cebu. Yang gisulat na ito, naluwas siya sa 12 years old. Kinsa nga lang niya? Inom na ba? Nalimot yun. Pero siya nagdoon na mo dito sa Bible Baptist Katipunan. Siya friendly kayo. Yang gisulat, sa naluwas ko, kabalo ko, kinahanglan ko mo lagad sa Ginoo. Bisan 12 years old ko, kabalo ko. Pero ako nag-bargaining man, nasap na yung bargaining. Mag-bargaining ko sa Ginoo, ako nag-yung kaniya. Kung 15 na, Ginoo, kung 15 na, mo lagad ko kanimo. Dayon, niabot ko sa 15 na. Kung mag-graduate na ko sa high school, Ginoo, mo lagad ko kanimo. Kinaang iyang pulong, dali ko. Kung mag-graduate ko, nag-graduate ko sa high school. Okay, kung mahuman ko sa college mo, alagad ko nimo. Pumunta na itabo. Ang iyang kinabuhi, nagimot ni ini. He said, kanusa siya na-change. Na-change siya sa diya, naminyo og nanay anak. Ug sa kalit, nag-realize siya. Kinang iyang pulong, iyang gihuno-huna. Di ko ganahan na akong mga anak mo kita na ko ni ini nga kahimtang. Saktong grammar. I don't want my kids to grow up and have a worldly, wicked daddy. Ug nibalik siya sa simbahan kung nanay anak. Si Brother Mel, nasa dari. Nag-story, maglingkod mi, nagkaon dari. Pipila ka bulan nilabay pa 6 months nilabay basin. O kami nag-story gamay kabayan sa mga kalisod, mga tao nagbiya sa simbahan. O kini ang iyang gisulti, he said, daghang batanon mo biya sa Ginoo, samtang batanon ba? Pero kung magkasal na, o nanay anak, mo balik sila sa Baptist Church tungod dili sila ganahan mo dala sa iyang anak dito sa Katolika. O kana akong nakitaan. Kung na ang tao, nanay, anak, sa kalit lang nag-realize, siya mo sunod na ko. Wow! Maot-gyura kong dalan. Diba? But while we wait, samtang kita magdula-dula, mag-chase atong kaugalingong mga what is dream? Pangandoy, salamat. Tamang damgo is actually sleeping. Sa English, dream, pariyoman. Maggukot sa atong kaugalingong mga pangandoy. You know, people don't stop dying while we play. Padulong sila sa impyerno gihapon. Molagad ko sa Ginoo sa umaabot. Okay, and you can, magabalik ka sa Ginoo, pero mas masudyod sa umaabot. Samtang magdula-dula ka na daghang tao mamatay mga impyerno tungod sa imong kadalo. Let's just put it right where it is. If we're not sharing the gospel, people go to hell. Grabe kayo ang kadalo sa tao. Nga motugo ang mga tao dul niya mga impyerno tungod ganahan siya magdula-dula sa sala. Pagkaulaw. Kabalota sa gospel, pero dali mag-share. Nga naman dali mag-share tungkol napuno ang kasing-kasing sa mga pangibog sa kalibutan. Lusod kayo mag-share sa gospel kung maglasting ka sa mga kalingawan, sa mga kahilayan sa kalibutan. Kung malingaw ka sa mga kalibutan ng mga movies, mga dautang mga movies, mga dirty posts and all the wickedness in the world. Pagkaulaw. Pagkaluoy. So can I ask a simple question? I'd like to ask Felix the same question. Unsay mong gihulat? If you know what God wants you to do, what are you waiting for? Maghula ko hangtod. Watch now. Until I'm ready. So ang tibok kalibutan makaato sa impyerno tungod wala pa ka ready. I'm sorry, I call that selfish. Kana ang pinakadako nga kadalo. I'm busy enjoying the world. You can go to hell.
I would never say that, Pastor Mike, but that is the behavior of Christians who live for the world. Kadalo. While you wait, you are disobeying. Bisan unsang alibay, nagdisobey ka. While you wait, the devil is working to make sure it's never easy, and it never will be. While you wait, your heart is hardening, and it gets harder and harder and harder to come back to God. And number 3, while you wait, people are dying. Whatever God wants you to do it today. Bisan unsa ang conviction, di asay mong kasing-kasing karon, do it today. Do it today. Come to the altar and say, God, be careful with the tile. Come to the altar or near the front and say, God, andam na ko motuman karon, dali na ko maghulap. Magundang ko maghulap-hulap. Karon motuman ko nimo. Karon motuman ko nimo. On every head bowed, every eye closed.